Mwana wa miaka 6 na atete uturo wa bwentere cia Tharaka nyuma ya kuria irio ire kwerekanwa kurugwa na ronchi rwekiretwe sumu kurerekana ngina wa mwana uyu uria onabwe akuruira uturo wa bicibitari ni ati athire mugundani mbere ya gucoka kuruga na riu kombekana kuri na muntu wicire na gwekira sumu ronchi ni iroria matumagira kire kuruga irio nawe muciari uyu aruga iria tukumenyakana kuri na thina akarimantura ino ni makujirite karikarire na kimako nene ucunkoni ukirombagwo wambiririe nikenda kumenya no urogete ronchiruru na etua ria kiwatho kuyukua Paul Kabithe gatariri Pari gintu thaa 11 ciogoro ria mwekuru uyu akurukire thokoni agacugiri na kugura kanuchu kiro kamucere agukinya mucii nuntu bamunoga gwa gutira muru aratherukia gacere karabarare na kirimangita giake urai mwana wa grade 1 cukuruni Matakiri primary nyuma ya ndarika igana na mwana aranjirie guteka na kwaro akiuga ndani gwankana no igina tayari nchoria rugito akithirwa njiritie gwankanwa inda na guteka bomuro na ngiura mucere Mwa mucere ndatigite ruje muye ndaja ndaruga nkuruga ndi nkimini cio miethina tukurire twirire twatwire utaika ya maraja na mberire nathire agura mucere aya aruga akuruga na rwerura irurwa ina thina nontu barugite mucere takai na binge bya kungania nuwantie thina Motori tintori no menye ibu atori barabaugithia sibitari ni Marimanti arambere kinya Marimanti mwana nari akonyaruka na gutoturo bwake na bago kinya sibitari muri gwa mwana urairirwe kirimo cha Marimanti na gina kwanjiria gutiritwa burempoe ento dainya yo ndayenderwa mwana no atumetu maimbura doju munini wetu ayambira maraja ibanywire ndawana kana na ikairirwa kana gapacha yo ndombie kuya ndamwanka Marimanti aga tete atiga muye na mutongi akuya kuruga na ilwa lukuyikiro somo ya no toba kuringana ndakera barire bambiria mwana ambiria kuba utaika na wankano ikeu ndaka ni nwe ndire baje komeso mubare tini ni ba betire mwana wetu wa Mutinda no amuretire sibitari kuki mbele bakinya sibitari mwana ukapasira njirani bakinya airwa kuraba irawa kinano atonyo sibitari agwari ukiaraniria na mwekuru uyu riki na watu anatona ni ati tayari na njiritie kwigangwa bwega na aro akaenda kuthira bururu ataika mono na ndege kugukana lakini ndareke no ndeti kukarabo ya karana ntio taika na kuria ndi ugunkure batiana batari muji iruka ikauonga kari gukinya muji bachi ko twarire nako rombare antu bamuci ni ati uconkoni bombe kuruthwa iguru ria ntububu na nkurukia tongeria kana kinya endi wega kubatetheria kiri kuria mbiru ya sibitari na kutha mbeca cia kuringiria mwana wao na wangire ndi one so inkuromba atongoria batu nabo MCA Mr. Gitonga Murugara batutetherie ne kana tone tumba gutumigira mbiru ya sibitari ni akuingiria mwana uyu ngi nwara pasire mwiri wa mwana uyu nombete kuga mochari ya Marimanti weteretwe postmortem yomba kuruthwa kuma sibitari ya Marimanti level 4 kiripotera Uru TV Bitu wa Paul Kabithe.